وزارت سامانه سروشتی به نویسینکا فرمی توایا پارێزگایên herêmê haydar kirine ku bû werzê zivistana îsal nikarin nefta spî bû malan dabîn bikin. Parêzgehên herêmê jî dibêjin ewane şiyanên dabînkirina neftê nîne û dê bizav dane li rêka hikûmeta Iraqê nefta malan dabîn bikin û dibêjin 100 milyon litr ewan pêtîvîne. بەڵام ئەو ساڵ دیارە نووسراوە لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئاراستەی پارێزگای هەولێر کراوە. نووسراوەکە ئیشارەت بەوە دەکاتن کە ئەوان لە توانایاندا نییە با بڵێن ئەو نەوتە دابینکەن وەکو وەزارەت دەبی پارێزگا دابینکە. ئەوەی دیاریشەکە ئەوە بودجەیەکی تایبەتی دەبێتن. ئەوە لە توانای پارێزگادانیەکە ئەو بڕەنەوتەدا بینکە لەبەرەوەی شاری هەولێر تەنها شاری هەولێر ساڵانە پێویستی بە زیاتر لە 100 میلیۆن لترە تەنها هاوڵاتی وەریگریتن. سەرۆکê Lejna Enerjî lê civata parêzgeha Silêmanî dibêjtin lê rêka hikûmeta navend 1 milyon litrên neftê dabîn kirîne û bi ser qeza û nahên parêzgehê de dihêne parvekirin û gotî bû dabînkirina neftê bû navxweya bajarê Silêmaniyê legel hikûmeta navend dê peywendiyan dane. Di salên derbasbûyî de hikûmetê nîva parê wê neftê dida ku bi ser hewlatiyan de hate parvekirin. Bi wî pêgehî jî îsal bahiyê bermîleka neftê dê bîte duhind û bû 80,000 dînaran dê bilind bîtin. Beşek ji endamên civatên parêzgehên herêmê tirsa wêkê heye bê sedema kêmiya elektrîkê hewlatî ziyan bi daristan û sirûşî bigihînin wekû sala derbasbûyî lê beşek lê deverên çiyayên herêmê de rûda bû. بەشنەکردنی نەفت لەم ساڵدا بەو هۆی ئەو قەیرانە گەورەی کە ئێستا هەوڵاتیان تێدانە کێشەیەکی زۆر گەورەتر دروستەکە هەم لە ڕووی ژینگەییەوە کە خەڵک ئێستاوە پەنا ئەباتە بەردار بڕین بە تایبەتی لە ناوچە شاخاویەکان کە وەرزی سەرما زووتر دەست پێ دەکات و زەختێکی زۆریش لەسەر کارەبا دروستە بێ. ساڵانە وەزارەتا سامانە سروشتî lê rêka rêveberên parvekirina samaniyeyên parêzgehan 2 bermîlên neftê bû her xêzaneka nava bajarî dabîn dikir û bû deverên kuêstanî û çiyayî 3 bermîl bû wan dabît kirin ku li gorî pisoleka taybet hate parvekirin. Lê di sala derbasbûyî de bi tinê bermîleka neftê di nava bajaran de hat parvekirin. Îsal jî li rêka birîkaran 10,500 dînar li her xêzanekê hatiye wergirtin heye ku karteka taybet bi wergirtina neftê bi wan bihêta dabînkirin. Lê li gorî wê biryara samanê siruştî bîtin pê naçîtin ew karta bihêta drûstkirin.